Kami si bangsa di mana buat Rapido online bagi kemain di Arsakar. Wan yang penduduk ya di MPI ini di Basram. Di nilai keran bangga permen bangin jale nang ni napa ibu de kejingkan tolong ba hapennya penduduk di aggregators di lively aggregators di badan punya apa kelihatan ini ingin saya keran bagi penyanyi negosiasi bagi yang permen yang senam kan lo katanya ye dada mungkin ini sebut di kot Islam apa di aggregators seperti saya yang di kot Islam jenis seperti itu jangan ni di dua sarai berhai permen naknya tu kalau bersahi lah semua yang ni kata bani kalau tentang penyanyi negosiasi nang ni smart kayak pergamat kebagusan kebutuhan yang kedua mentah mentah kalau bagi dia desain kapal di kilo sesi apa yang kan di Rapido kemai baru siapa ilegal de mentang wilayah Malaysia kaba sisa de mentang wilayah bes bang ya le license kemudian perlu permen dan permen kadang perkajing kena ba ini di kemai Rapido gini kemai ilegal mah kadang kajing kena kayak keba pilihan bantang oh ya kata te kadehi ka sokar hi bahkan keluar ya ka Rapido office nangi te terus kata bengilah kemai minta ka yo kelong bakamlong te ngihaput hi ya ka anjo sokar papan di sana menuju atau Rapido kalau ilegal memang oh ngila panjang saya te hadung tadi ba sedap yang ba kalong ilegal kayak itu kita dikajik raru kan ya bisa mah kamu minta kira Rapido tentang beteng kamai ne habis sang isu long kiba kamai ru ka shong haki hi karis haki hi ndrei nakalian joko festikin kenrabe nomor ba ki ken bakalong be an oh nakalian mesti minta kamu kembali lo sekali ada itu itu cuma di nakalian di suggestion oh dia ka suggestion bangin ni ya kini ki like ni ki aggregator semua di badan apa kira ni dengan ada brand bagi ingin negosiasi bagi ya ka fees ya kayak ini baru dengan sa submit dokumen nang tu pat ya kita ki aggregator bangingi nilai ibet bangin ya trikam lang bagi bikin sapa ya ki dokumen segi satu ka itu dan itu office kan sarai ban air per betul lagi ini nampung kade be lokal mulai saya kisah kaya rap yang kumba menen kesni pau yang kan news kecing jungi mah kungi trajelah ni dia mentang kulai biang saya isar sedap dan apa ila aga cepat saya ni ba kumno bangin kamai de kecing kamai ru mentang ila ong ba kaperking ba long kalalong risk kan yang bangin kamai ka fine ru ka bahaya imla syu kan siu de di online pat kamai rung kumala batai ni ba ngirung ba kita ki aggregator so ngi mentang ngimpat la ban rai ba ongin ru dekat jingkar pat jungi kalong baik ba ikwa baik kata ka permit ka bang nyo baik direct na DTO tang ba mai ong ngimla katang ya pan ya keren baka government de mentang ini raing ngap kalong gumno karai baro ka bang na kambiang de se ka don gane katai ka ba mi ka jingthot le singi ka ba kamai online baki offline yo ngimya sto jingmot ka hi ngihaban ya kenduk langsung baki ba kamai offline de se maki ki kwa da ka wei ngi kwa da ka wei kamla le hari lo jong long kasuk bangi dang keren ni ka tin jong nang keren kasi para boy keren kasi nang sutu de ke jing menginya keru menginya tendu lang buat ki para ya kamai lang ese kum ki offline in persang menginya show meeting sabat ki dalam ki kwa baik ba ikwa baik ya kata ka number system men yo na DTO om nang ki aggregator kate long kadang ya renti lang long kasuk dan mentah le sing
ngi yo ngirung agregator ki offline kimrung telong ka shimjing em de sai ki maki hi kin cha pentot ne maki kilian am system mangingim le mengirung isap pentot kalong ta mo kan long be Kan ya biang lah. kan ya biang lang ngini persang menya keren sabat kilan de ngirenti lang maki ki lang ngingim ni keluar menya terkam de kata hi gawai bankong galong be kata kabar de ndala yarenti ngin la ya kenduk lang ngin saperkat bat ngin sapat ngin sapersang ngin khat biang ya bisa kumno ba ngiarai ngin seperti media desi ki customer ki babu rapido ru apan hi ka jingkarshan ki desi kumentang ila pensuk yu pajba kali kawan agini ku perthai hani kapur ka bablok ta ka bangyo ma baik akti bat plus kata bakal out tax nangi ngiapan sil so tax saka apps ka along no ka jing percai sore biai mentai ong ba nakastit kamyo kana kana share kami yo ka share ba katu ya bi so rapido tengi ngimpat yo ka jing takun jing percai nadu paningkong singi ru kan tengi jingwan mi jongi mentangi yo ka jing percai ni tengi sultanat ya ya keren bagi support kabiang daya baik kadam de mentangi ni ya perkat de kacing perkat ni kalau baik mentahi ni ya perkat sya para mengi ka kacing kamai ini keren sya ni ya penbai iki kendung geram ada gila long di babiang ta tengi la kloi ban sekali biang mentahi pat ba Kemudian office kio ko ngai tiba wala pi kamay rapido le ka number plate stem ne. oh no office ki ong mai pandel ko number plate staff ngaki ki ong baik kadai ho kata kadai jing sya Tadi sih sih. oh ngim nuk pa ban pentot iki taksi lasi kumba ong iki presiden badan burom jung ki driver lokal maupun taksi association maki ki ong ba dan safety dengan cuai jengmut i lajudan yang bersenjaru bayap bagi rapido percaya ngi lada don kata lada kampak judan te long bapin ong kamdan ke safety kami ha de safety i kum kini uski balas kisnam ki badam judan untuk basa amal ki ubah cak peniap itu ibrio ibeluti de katu kisnam ki belada basa peniap kuno malki de batak si bopli kumuru badan kali cak peniap katu ru pin ong no kali ka don safety nama tapat pak don safety belatau kecinyam kawan hi kecinyam Kemudian pun kio banyak rulang berki online beroffline. mana ngiwan rung gitu nak kalian tu ngiwan rung Iwan gitu online. Deki offline ni kimat dia ngimpat dia kendo adu kat mentah de ngin sepersang bangin di kendo nom tas ni ngin ya lihat pendep nak ikam de deki kinong kini ki presiden jung ki offline mano babat ni habiawat bani acha di mano ngin ya kendo bat ki ngin ya sujung bot ngin sujung bot lang kawai wek ada makiru kilong kiba lakloi ban ya terikam bat ngin ngi kloi Kemudian mentang support ketika ke kamay online ke sana. oh mentah ya kan ni mentah ka debi ko online ni kuman Long insani kan ke kamay online dapat. ya kata kumbakeren dia yang ba kan kata ka syong hawres jung kibri mo kita gi bakamai ada kikwa ban kamai ngin khang Ngin khang. ya bam kwa ka syong bam kwa umat kamai ne dai kata ngin khang ka stu long school kajing dawa mo ngi de ngimpat kamai na kata perkat akali yang jungi ngimpat kamai ini penbai ki kendrum keram on lagi labai baru ngin sedang mat kamai Kalau tax berpi benar ni berpi orang taksi. Oh, Korban design lebih ai. oh ngapan mentau MDI ong ba katung kampoi sa kastit Kasih kami yo share ye. kamdan ka share baka state kamdan share tip yo tang rapido simet dan ya kayo baka sentral ya katur ngintip kan tinggal pan hijing percaya mai ila batai bi kamta kamdan ka share kindia ka state Kasih kami yo. kamdan ka sulong bai ot bai kala long bai kum ka illegal kan alias Kalau sebab minangi ki riders. nengi de kala suban tamai long kampan poi sebab ban poi mo de kata hi kejing ngipat ngila kamai bet baru sikatu beble ngila kan skanya lejong bang la siu tax om bak isiu tang ki bai ngi ngila siu tang ba ngam tip show kata ka share ka ya chanu kata bisa kata jumi du ya chanu ngim tip adu mta ngisio jing pencai ini sarjadap menda bingiwan mi tate la subiang no kan tingin mta ngin ya perkat para bai kamai para driver baru ngin ya perkat kumno ngin le ini rai lang kawai bet om bangin nam nummi snong ngin ya komta em kamdan kata ban ya penhurira kano kani katai ada don kani katai ngin keluar ban khat ki media ban pensyai baknang ki paj baru le sti kum ki babuk rapido te hatu kesngi la dangi long ban strike ru ngin strike te kalong ka jenjar ki ba ma ki hapan mat hi la dangi ngi jenjar maki ru kindan hi ke jenjar ari kersan lang ngi ba mengi ru ngila kel koloi men kersan ki ana noi ki por ngila koloi banirap mo kalong lo kum hak islam kum hakali syau na do na gieng le se ngila ya be hi ki bro Tapi bukan ini mahapol.